umhlaba esiyadlula kuyona ufuna ungazami ukuzenza uwenza ama jokes ngezinto eziwukufa kuyicala lokho ngoba ayimnandi le nto mfethu lalela khona imbokodo yokugcina yabona umphakathi ushana ngempela abafana bakithi yabona khona imbokodo yokugcina engayibona kwenye video ngabheka eceleni ngathi izoshaya imedula oplangato lela ayi umuntu uthomba falayo uthomba bobayi bafana thusephumile hey bafana bakithi umuntu eziqhimbi futhi yabona ngayi indiphethe umfana omncane lefana omncane mhlawumbe boy no 12 years ulandela eoyiza yizo zonke ezababombi njengamahashi yabona uNkulunkulu sephakameni shembe yabona ubobu ubuye emzimeni ayi mfethu imethula ngayazi iyasabalisa Medula wathinteka imedula ilahleka lokujana icassette leli elidonsa ukuthi uzalwa aphi wena ngowabani ulahleka yonke le nto leyo yabona kodwa uNkulunkulu emuhle ngizwa kuthiwa ubobo sophinde simbolekwe shembe uNkulunkulu uzophinda siboleke ubobo bobo mina ngisho ukuthi mina unacala kodwa